Mana itu kurang? Topan kemana? Topan. Nih tadi yang jalan. Tukang nama. Kemari saya. Iya pan. Ayo pan. Ismail ya. Kita. BS ya ayo. Ayo nyebatin lamunan aja. Susah gitu antona. Aduh. Jadi mana teh? Ayo. Kita terbang. Ayo itu dok. Itu gitu banyak. Siapa tuh? Banyak. Terbang. Itu. Ini kelas ini. Kebisaannya udah lu kenceng kudu nama itu. Ayo. Dingin anjir. Waduh pun haus. Bingung. Gue, kan duit ya. Enggak kan di berat 2000. Mana boga teu. Terus utang gua maha. Gede mah. Ngomong tuh. Utang kumaha? Geus kieu we. Iman utang. Terus Beli es 1000. emang iya kan? Bisa enggak? Utang bayarkeun belikan es hiji. Aduh. Beli es. Beli es. Karena Hiji we. jangan jalan duaan boleh asiji. Ipan ta. Kamari pan boga hutang. Tah. Nah, ieu 1000 meuli es. Ya boleh banget rame. Di mana tuh? Orang ini kok deket berat mana? Nah, lagi. Itu. Ya, lima. Enggak semua, mau nganjuk deui moal. Wow. Kira kita tutupan es mah. Nu sopan mah, kita bayar sorangan we. Lagi we ka budakna. Tuh berani lu. Atuh bismillah. Buset edan. Lu aing mah Dekat kiri itu kabel duit tetap budak. Lebih tadi dipere. moron ah. Karetan ya. Yang ke itu deh. Ini haus deh, indung buka deh buka. Di sedotan ada buka. Pelan. Biasa.
Gedung-gedung dibukai. Au, Baik sampai baik teh. Cipseknya. Oh, duaan lagi. Ya. Kemel ini. Ya, sedot-sedot tuh. Geus. Pisan sudah itu apatan. Buset. Oh, nya geus atuh beak. Eta teh asa di rajaan. Beak anu ono ieu. Yo, yo, kemarin sesopan di kanan hidungna. Mana? Ron ieu yang teh duaan. Cek kanan. Lain lagi masih di kanan dah. Itu yuk. Udah soalnya pembeli. Jangan. Di X nya di dia nya. Bawa bawa bawa. Bawa. Bawa kan. Haus dulu. Aduh, palingan lapar. Jam 12 ini, aduh. Minta darah ke mak. Mak, mak, mak. Lapar mak, yang dahar, Yang dahar we. Kamari pegawaian mana teu benar. Angkat ulin ember dibalangkeun. Sekitu gue gawean, mah orang nggak yang uli mah. Eueuh can asak sangun ge. Utama kamari ge, Can yang lain mah kamari oge hese di tanah lalu lompatan. Si Ais teh ngenaon dangdan wae. Oh nyai mah we geulis sih masih rikuah deh ngawe teh. Iya roti udah cak. Urang tadi beda roti nya. Urut teh maneh. Bunga kita ulang mah daek. Nyai mah tuh dan wae oge ngasilkeun duit atuh opan, asyam mah meni si rikuah kelanjut teh. Yo, kemarin ya. Kanan hidungna. Itu. Oh, orang jadah tambah mak. Embernya Kuat di alung-alung. Ember alung-alung tuh. Kedengnya yang mulai ya. Ngisikan. Lila ada yang teh. Sore. Aya roti urut teh maneh dahar. Buset si emak beli tega. Bere urut. Pusing ah. Sakit tak ulin wae maneh teh. Kumaha teh da? Terus gawe. Lieur di mawai lieur komo. Ulin we. Rasanya teh cengiran. Kurang ge keluarga si Opan mah garalak ungkohna tetena ge gelis-gelisna ge gelis gitu geus ah langsung kerja seperti itu ulun di sawah yeuh heeh si Opan mah si Opan bae lah keluarga tinggal mana nama tinggal dulu nya keluarga lagi garalak Pusing lah. Mah betul lapar aing. Keluar oke ya. Ini aing kabur keluar. jangan ada gitunya Dan ada kilo we, orang nyusulnya. maksudnya
kita. Nyuruh rela ya. Hiji lapar Nganjuk wae si Opan. Kamar ge can dibayar. Ya dibayar ku Mami. Tuh tadi mangkat ke Sarawak. Lobaan. Heeh. Yang ini nunya, Bi. Heeh, soang-soang. Lela. Sedang tungguan. Tadi ada mana yang nyokot gorengan? Sama si Opan. Heeh. Ada hiji. 5. Can dibayar. Tadi Tadi ngomong tak mah. tadi ngomongna ke emak. Iya ke emak. Lanjutna. Kumaha sih? Terus lagi ka saha? mah. Kak mah beda kenya. Ya terus urang lagi ka sahang ke. Kak mah beda ke bagian tadi. Mana di mana sih? Kayak orang kayak mana? Kayak mana nya? Heeh. Oh, tadi berangkat ke sawah. Jam budak lo, Bang. Ya, kejakan budak itu bengal-bengal. Ini tadi mana sih? Sekali itu. Barang gawe. Dah sama kudu udah teteh. Solai panas kontrol terus. Aduh, ayo wae ayo. Sawah deui, galengan deui, keong deui. Mangane geus sawah. Ayo jadikeun perumahan ieu. Engke mah. Aing dicak di pagawean ka mana euy. Mangane deui si Lela sok nga-make up, dangdan. Ilok naikeun ka aing. Nu lokotan wae. Iya dah nu ngartikeun wae aing mah dah. Cikukut. Kukut Valentino Rossi ge. Pentul ku aing babas. Goblok nembang lagi aing. Lela nah kata anjing iya ripuh ku cinta teh iya sayangan beunghar wae dan si Lela jual wae di sawah. Pertama aing Lela, oh Lela, kadede mantap.
Ayo man. Capek lah euy. Sawah. Nah, turun ke sawah, tegak. Ayo lompatan gitu ya. Udah kan itu Bang. Hah? Kah jelela. Nah, ini enggak dia ya jelela aja. Salah tapi memang. Baik, baik mah dulu. Galak emang. Yakin dulu gitu ya. Galak-galak mah pakai gemuk ke cager deui, moal galak deui pakai gemuk wae. Ini dah urang di raya. Urang ada di Kalimantan, Bang. Oh, ada kontrol deui dah. Ayo Bang. Jelela tuh. Gara-gara aku cinta aing jadi justru kieu lela. Aduh, si lela. Ah. Burdul. Bukan atuh. Ya, capek lah. Aman di dieu jauh lah. Adi mana kunaon sih? Aing teh banese di titahna. Aing teu dibere daang bu sedih mah. Kumaha ieu aing lapar. Jadi ngarepukeun aing itu. Ya, sia teh dia kawan anjing mah. Baturan apa lupa lain. Buat tong barang. Saya nama nanti campur. Saya nama dijingin di dieu lah. Capek langsung lah. Kemarin teh ninggalin neng sareng Ajamal teh Oh, di tanggung. nya. Eta mah aja mah nyandak daun di sirah neng. Oh, sugan teh naon. Jadi ieu neng. Ade nya kan ate deui. Ganggu. Parah saya dong.